Instagram BTS klipui atle maktaduai som zuitu nei rangbera avi South Korea boy band BTS ten remoi khovel an obe make line music industry mai baka social media platform thengin andon larem khop mai December ni roka an agency Big Hit Entertainment chuan thuchwa an siama BTS te hian Los Angeles khopuya sang hi somni pakhat Jingle Bell Tour an nei zo achangin hun engemoti chung chol an nei tur thu an puang ani record label hian engchenie an chol don ti chiang takin atar lang tel lawa hei hian an fans army te atilungai hle ama ero chu thuchwa an siam zo achang reilo te a chanchin lomom tak nein member pasari te Jungkook Jin J-Hope, Jimin, V, Sugale RM te chuan social media lunber pol Instagram mimalin private account an hong. Entertainment in atarlan danin BTS te hian mimala Instagram account hon achang dar kartam aliam ma in magdaduai khat followers an nei man veka an zinga kimte yang V chu magdaduai khat followers murang berni in dar kar nga ai lawa 10 millions zuitu nei tlingin Jennifer Aniston in record Asiam Darkar somni palia followers amu number 8.7 million chu aron khum ngal der ani tuna hinga ithak lai mek po hian punlam apan chhauzela BTS official Instagram account hian tuna hian 53 million followers anei mek bok tun hi band member ten an debut tier achanga Instagram private account an nei masak berna ani agency te thuchwa achanga landanin kumsang hi somni pakhat somma a an kirle be sei ani a bulchan tharin album tharle concert nen an fans te anoi tlele nge yang Katrina le Vicky te su voina Mumbai chwa sanin ani nei na tur mun Rajasthan an pan paparazzi te na Katrina ke fi athalak sakturin achene in pona a inlan ma so an ngak de ungar ngar ani an panhi baka an sung te po in nei chim turin Rajasthana an zui ve a in nei nei hi Sawai Madhopur a 6 Sunset Resort Fort Barwara a nei tur ani Sanjit le Mehendi hi December ni sari le niriata ruatin in nei tak ero December ni kwa a an mangang Katrina te tho chwa mani luka a unaw nu Natasha le stylist Anaita Shroff Ada Janya te su Jaipur airport ta mu an lo ni to a unaw pa le anu Suzain Turkwati te chu arwalina Mumbai an chwa san ani in nei chim tur grace list te hi RT-PCR test result negative vek an ni ti an sian masak veka Sawai Madhopur district collector Rajendra Kisan Swan news agency PTI nena in nei na a hian mikhwal za som ni som thei an ni ti ashil bok ani